එකම ප්‍රශ්නය යනවා. මේ දවස්වල වැඩියෙන්ම අහන සින්දුව මොකක්ද? අන්න හරි. එච්චරයි. වැඩි වචන නෑ. ඔයයි මායි හැමෝම මේ දවස්වල අහන්නේ එකම සින්දුව. ජනප්‍රියම සින්දුව. ඒ ගීතේ හිමිකරු අයිතිකරු එනවා වේදිකාවට ටැංගෝ ශීල එකලා ගායනද මේ තුමාරේ අයිතිකරු රොබි චේ අයිබෝන් කටුනායක yo everybody now right time here we go Pello Natana enna tango chill stand nigga avilla menna Dumara sim tua arragena onna Robbie J here we go Me asata polo vel nagin name ekka dumara yai Umba loketa kauruna umba mataka sumana yai Abi akata bayada bang sona abi vimanayai Oya kokata varayamam ittayata divanayai Al atas panas kala gitar venavani sindu wanama elli China patas kala make kokare ke ati hai hatare kalli Abi kotas velanda boles atas kana kota vetenne nesali Abi hitat mehima mai katak tiena kota yatar teida malli I'll give us a little time to somewhere to live for the girl. Tumulasan di balak pahinava pata bandi Kumtalas pansalaka malaktan selaka bitin na tuwakandi Parualas puhunu nati kalastan na kota vetenne makindi Oya palas wala sumudu palas wala rangu godak fet chandi Me asata wala vel nagin nema ika dumalayai Ubalukita kauruna ubamataka sumalayai Abi akata bayada bang sona abi vimanayai Oya kokata varayamam ittayata divanayai Al atas panas kala gitar venavani sindu wanama elli China patas kala make kokare ke ati hai hatare kalli Abi kotas velanda boles atas kana kota vetenne nesali Abi hitat mehima mai katak tiena kota yatar teida malli Lokima tema million attack negi te balala tiyena katunaayaka sadyat ekකට me kiyanne yane kiyamuda Tumulasan diwala kalas pansalata malak Korualas puhuna di kalas tanah kota Oya palas wala sumudu palas wala rangu chandi Me asata polo vel nagin nema ekka dumalayai Ubalukita kauruna umba mataka sumalayai Abi akata bayada bang sona abi vimanayai Oya kokata varayamam ittayata divanayai Al atas panas kala gitar venavani sindu wanama elli China patas
kukata waroyanam, oya kukata waroyanam.